Mwa kiama Banati Mwidioyo Nyambene Doris Kanini na rombete thirikari kwalelia mantu igi kandi cio mwire ciarimu hakiare wite bareta sibitari bakero kandi cio NHF na mineti tena mbesa ntubara bayinyeletie bonene. Dennis Mugendi na riboti. Ondire mateta jari mubanjunia sekondari jaruririte muta nawe mutongeri warimu uria ni murungamirie kuru kiameneke KNUT mwirigone Nyambene Doris Kanini ariuga ni uma ari mubaji SS batema sukuru na bothirikari ni bateretwe ikubaingiria wirane bo kubandika permanent and pensionable ikenda kithomo gitana mbere. This time itwethiritwe tutena ari mubanje SS niontu bwa kwithirwa thirikari ni baete hahandi obandika after 1 year lakini bakurita ngwe 2 years na batona utethio kuma kiri thirikari babethia PNP permanent and pensionable. So mwanka thai batashoka skuru ko itu kuromba thirikari yombe obategera ebethie permanent and pensionable kenda na beto banje SS bomba wita bwea na te ari mubanji SS aki bali na thina ariuga kinya ari mubangi bonthe no bainyikirite tontu barita masibitari ne kwa mukira utungata bogima baketho batutungatiro na kandi ya NHIF kana minet aria sibitari ikubera thirikari tirekira mbesa turi aritani itwethiritwe twina ubatu bwa kwethirwa itoita insurance yetawa NHIF irera ire shift na itwethairo twina insurance yetawa minet na itwethairo tukeita tax ya medical cover lakini tutekuona utungateri kere sibitari cieto no ntobwa kwethirwa batekuewa mbesa cio nyuma ya kututungatira sibitari nyinge ni kuria kinya mwaka batari wa mbesa ko itu kuromba thirikari yombe kuria medical facilities mbesa cio in good time kenda tumba kuona medical attention orira tuwita sibitari thina iri nkabo na ikithungathungutha gatamarogoto kiri arimu ingi ni nthamithio ciao uo itarekano nacio ito kwira ringi thirikari nonto through parliament ibaombere kuthiria delocalization lakini ito kuone sokete ringi na rungurwa metha nonto arimu baba inge bara barone promotion ya kwa administrators deputy and teachers baba inge no kabotomwa other counties na itwerero arimu bairitangwe ndene counties yo nanga muntu akienda wengwa kwena nyaritani bange bara barombete transfer kuma those other counties lakini mwanka thai especially Marsabit mwanka thai transfersion ciaete withheld na batirombo sokanja kwo na ibarombete thirikari kenda bombo sokanja kwo na ti wendi bwo kwithwa bae outside the county ko itu kuromba thirikari kenda yomba kuthiria delocalization completely wora bawatanire through the parliament na bawatanira na union kenda ari mubeto bethwa bae comfortable bakirita ngwe kire station ira bethairwo bari. Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe, County ya Meru.